ngithini ngecala lika Senzo Meyiwa ngakhuluma kudala ngasho ngathi labantu abavalelwe lapha ekuthiwa banecala abanacala laba bantu laba abanacala bangakuba u5 abanacala laba bantu laba banacala laba bantu laba ufuna uqamba amanga banacala yabo ngeke ngishona le ngayisho kudala leyo nto inkantolo isazobadedela into efunwa abantu enzima ile yokuthi abantu bafuna kuboshwe uKelly Khumalo kuboshwe labantu abasendlini ozandi inzima kakhulu ke leyo ngifuna ukuniqambela amanga kodwa laba ya hayi bazophuma laba kodwa mase kuthiwa kuboshwe koKelly hayi leyo ngeke izibe ilula izoba msukuzuku lathi hayi yabo ngoba ezinye izinto umthetho unendlela osebenza ngayo umthetho awuhambi ngokuthi wena ufunani ucabangani uhamba ngobufakazi ukuthi ubufakazi buyahlangana yini baningi abantu ababoshiwe madoda siyakwazi lokho ababoshwe amacala abangawenzanga kodwa into eyenzakalayo inkantolo ayisebenzi ngokuthi icala lenzile noma ulenzanga isebenza ngokuthi ubufakazi buyahlangana uyabona phela wakwazi ukuhlukanisa lapho ingakho nawe kumele ube nommeli wakho ozokwazi ukukumela avezele inkantolo ukuthi lo fakazi obuza nalaba akubona iqiniso ummeli wakho mayehluleka ukukudefenda ummeli wakho then uzoshona emgodini ungayenzanga leyonto inkantolo ikwegweba ngoba kuhlangana ubufakazi bungahlangana ubufakazi kanti akubona umuntu oyiculprit ukwazile ukudlala igame yakhe ukuthi akwazi ukulinka to this thing yet wena ungalikekile kuyona then mangahlangana ubufakazi baba into enzima kakhulu kufana nayo le yasendlini ukufaka Senzo ayikho into enzima njengokuthi ubani odubule uSenzo washona inzima kabi leyonto baba into elimaza abantu bajaha ukuconclude leyonto mayisididisa indlela umthetho osebenza ngayo yilona kodwa mase kuthiwa khona abantu abangenile badubula hayi asinayi angifuni ukuthi angenile umuntu kodwa ngithi laba ababoshiwe mina ngumuntu akamoya akubona nenkantolo futhi izobona ukuthi akubona ngayisho izisuka nje le nto leyo izobona ukuthi akubona yabo kodwa mase kumele kuhlangana ubufakazi bokuthi kahle ubani odubulile inkinga ke manje ama witness abantu abahocomplain nani abanayo into eyenza ukuthi ufakazi kuhlangana abukho ubufakazi obuzohlangana kuthiwe uKelly Khumalo wadubula cha futhi beke baqala kwathiwa kunesibhamu sikaChiko esasebenza liyonto ayikho nhlobo akho sibhamu sikaChiko lapha esasebenza akho sibhamu sikaChiko esasebenza once wathi isibhamu sikaChiko uyayifaka ehlathini kakhulu ngoba sizobheka isibhamu sikaChiko kuthiwa sikaze sidubule lapha then umthetho lapho usuthini umthetho usebenza ngenhliziyo yokuthi umuntu ucabangani usebenza ngokuthi ubufakazi bahamba kanjani ingakho kuthiwa wena mangabe unobufakazi bokuthi ubani wenzeni bulethe ngaphambili thina njengabantu bakamoya sisebenza ngokubona into ejulile umthetho usebenza ngobufakazi obuza ngaphambili mawuthi wena uaccuse ukuthi uKelly uyena owabulala uSenzo good letha ubufakazi bento oyishoyo ngaphambili uma ngabe ungenabo ubufakazi bento oyishoyo ngaphambili uyalimosha icala bafethu uyalimosha icala uma ngabe uthi ulongwe ingane kaChiko iyona eyadubula letha ubufakazi obukwenza usho njalo ngaphambili mawungenabo ubufakazi obukwenza ungqine ngento oyishoyo then uyalimosha icala inkantolo ayisebenzi ngokuthi ufisa kube njani ucabangana nane ngoba ijaji elilodwa elithatha isinqumo mangabe ungekho happy lithatha isinqumo ngama feelings uzodlulisela ejajini elinye uphinde udlulisele and akuwona okamajaji asebenza ngama feelings akusebenza ama feelings ngithi into leyo ngamanje uyabona kunomuntu othi ngibhaka kakhuluma ngecala la kaSenzo yes wena vese uyabona vele mfethu umuntu mayeshonele emzini womuntu
ukufela nje komuntu mangathiwa nje mina ngifele kangubani abakangubani kumele bachaze ukuthi uKing Bhaka ufike kanjani ekhaya vele njani inkinga inkantolo ayisebenzi ngokuthi uKing Bhaka ufele kangubani inkantolo isebenza ngokuthi ubani obulale uKing Bhaka ngubani kodwa deep down mangafela kangubani ngabe mina ngidayiswe amadlozi kangubani ngabe ngidayiswe abantu bala ngifele khona mawuzofela kwami ngokwethu ka spiritual udayiswe mina ngoba ufike ekhaya kwami bekumele ngikuvikele mina bekumele zingangeni igebengu kwami bekumele ungafeli kwami kumele ngikuvikele mawusufela kwami udayiswa yimina simple as that kodwa lokho ukwakamoya inkantolo ayisebenzi ngamaphupho ayisebenzi ngebonakaliso ayisebenzi ngomoya isebenza ngobufakazi so hlukanani bafethu ukuthi inkantolo mayingayi la nitshekele ngakhona bese nithi ayisebenzi mangayo makuukuthi iya la nitshekela ngakhona nithi awuyasebenza inkantolo iright le ayisebenzi ngama emotions ayisebenzi ngalendlela mayingasebenza ngalendlela baningi abantu abangaboshwa ungavele kuthiwe nje ushaya umfazi wakho ivele inkantolo ikubophe ngoba izwelana nabantu besifazane kanti cha umfazi ngaqhambela amangathi umshayile umfazi ngaqhambela amangathi umrepile uyabo so indaba yokurepe sensitive mangathi waphela inkantolo ivele iye ngama emotions ngabe inqwaba abafowethu abasemajele bagwetshwa thiwa barepile bengalephanga kodwa bazothi urepile kanti ngampela ubukhona kwisini ngampela futhi ingane ithe bayihlolwa kwathola kathi ngampela inukubezekile nawe wavuma ukuthi uyidlalisile kodwa uyenzanga lutho then uzoboshwa ubufakazi buyahlangana